Biz Stalin'dan bugün burada salam koyuyoruz. Bizni qaragan, bizni yaratgan bütün dünya Tatarlarına biz Stalin'dan, Tataristan'dan, Tatar halkından baylar salam yetkiramiz. Haydarlar salamlarımızı qo'l silkib, mato aytib, o'zimizning ahangimizni aytamiz. Salam esanimiz Tatar xalqi. Mnie zawód Dżeneta Bogdanowicz, tatarska jurta Kruszyniany. Tatarzy z Kruszynian przywieźliśmy nasz tatarski czak-czak polskich Tatarów. Koyanele. Biz Tayland'dan Yıldız Enem bizdeki. Yıldız uyuşmasından siz. Yani ana baka kısmında elekke bakıt biz bunda indi durabız 100 yıl küberak. Bizde karpa baylarımında durdular indi. Yani bu ele bizler işlageli biz bakmında var. Güzel pişirdik, size güzel bizge. Biz bunda bugün pişirdik parametler. Ana bunda elde yolular. Ana. Hayır. Parametler. İş pişmaklar. İş pişmaklar. Anam kuşları. Anam şol. Şek. Benim ismim Daniye Bola. Famil. Da yani beni Yıldız'ın prezidentka. Familya kızın Vares. Varas. Daniye Hanım bütün dünyadaki Tatarlara selam yolla güzeli. Selam mesela. Kile kısmında bizge konakka. Bir geybe, biz bir şart. İşte bunda bizim Европейский Sabantoy. Barımızda suyundık, gittik. Balalarımız barımızda gittiler. Sabantoy beyramı sizin için. Zor beyram, bittendi zor beyram. Tuğanlar birliği. Milletliğinizni de saklap kalalgansız. Şimdi 76. yıldan beri mında yaşayındıysiz. İstonteriz bizimiz zaten. Beyram bilen kutlavlarınızı da jitkirigiz. Bütün Tatarlarda, İston Tatarlarına, Narva Tatarlarına, Kokluyer Tatarlarına, biz bütün taraftan kilgen Tatarlarına barısına da sağlık, selametlik, şadlık, uzun ömür dilep kalın. Газиз милләттәшләр, Сабантуй кунаклары, уважаемый господин мэр Таллина, уважаемый посол Российской Федерации в Эстонии. Сабантуй бәйрәмебез белән сезне чын күңелдән котларга рөхсәт итегез. Бүгенге бәйрәм ул Татарстан чикләреннән, 55 чикләреннән инде күптән чыгып, халыкара мәйданда үзен
бик нык күрсәтте. Европаның күп кенә калаларында шул исәптән Вильнюс, Рига, Берлин, Париж һәм менә бүген ниһаять Эстония башкаласы Таллин шәһәрендә. Бу Сабантуйның үзенчәлеге безнең өчен бик мөһим, чөнки биредә милләтебезнең ерак гасырлардан калган эзләре бар. Безнең тарихларыбыз, халыкларыбыз шушы чорлардан бирле үзара ярдәмләшеп, үзара мәдәният аралашып яшәгәннәр һәм юкка гына әйтмәделәр, безнең телләребездә дә охшашлыклар байтак җитәрлек. И позвольте прочитать послание президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова участникам и гостям праздника Сабантуй 2019 в регионах Российской Федерации и зарубежья. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, от имени Государственного Совета, правительства Республики Татарстан, я себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Сабантуй. Зародившись как праздник завершения весенних полевых работ, он олицетворяет собой созидательную радость труда, укрепляя нас в стремлении сделать жизнь лучше, богаче, добрее. Сабантуй – это древний, неиссякаемый родник самобытной татарской культуры, в котором отражается вековая мудрость и молодецкая удаль нашего народа, его трудолюбие, щедрость и гостеприимство. Проходя сквозь века и эпохи, Сабантуй обретает все более звонкое, многоголосое звучание, созывая на свой широкий майдан представителей разных национальностей и вероисповеданий. Сабантуй – поистине общенародное торжество, но в первую очередь это праздник земледельцев, чьим нелегким, но благородным трудом создается продовольственное изобилие и укрепляется наше село. Каждый, кто хоть раз побывал на Сабантуе и принял участие в этом прекрасном празднике, навсегда сохранит в своем сердце самобытные мелодии и яркие краски Майдана. Убежден, что нынешний Сабантуй еще в большей мере будет способствовать укреплению престижа крестьянского труда, приумножению национальных традиций и обычаев, духовному сплочению наших народов. Искренне желаю вам хорошего настроения, счастья, мира, добра и благополучия. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Уважаемые гости, для открытия Сабантуй 2019 в городе Таллин слово предоставляется мэру города Таллина Михаилу Kõlvart. Kallid külalised, Sabantui 2019 avamiseks Tallinnas antakse sõna linnapea Mihhail Kõlvartile. Head sõbrad Tatarstanist, head tallinlased, päikeline Tallinn tervitab teid. Дорогие друзья, солнечный Таллин вас приветствует. Историю татар в Эстонии, в Таллине можно насчитывать столетиями, практически 500 лет. И, наверное, одним доказательством для этого является и улица Татари в самом сердце города. Meil on tegelikult palju sarnasusi, isegi eesti ja tatari keel on mõnes mõttes sarnased. Häälikud, keeleloogika ja veel palju teisi huvitavaid asju. Даже наши языки, эстонский и татарский, немного похожи по наличию гласных и по структуре языка. Sen
bilet getirdik, balışladık, gül boyunda su içtik, su boyunda su içtik, iyilekler jillekler, berremişten kıymaklar, orpadan budaydan, eşler gider ulaydan. Balışladık, gül boyunda su içtik, su boyunda su içtik, iyilekler jillekler, berremişten kıymaklar.